Dan langsung saja kita panggilkan peserta masih dalam kategori lomba azan kategori remaja ya, dengan peserta nomor 03. Berikut ini peserta nomor 03 atas nama Muhammad Faiz Radi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarata wad-darajatal adiyata ar-rafi'ah wa ba'athul maqama mahmudan alladhi wa'atta innaka la tuflihul mi'ad. Subhanallah, itu dia tadi penampilan dari Muhammad Faiz Radi, peserta dengan nomor 3, tapi dia tampil pada urutan kedua.